ste ljudi, evo nas ponovo u Srpski Marinci. Htio sam da vas obavijestim da Gamer Lijena više nema. I da smo ja i drug smislili Srpski Marinci i napravili taj kanal. Molimo vas, bacajte subscribere, bacajte komentare, lajkove, šerujte. I to bi nama pružilo veliku mogućnost da vas nasmijavamo, da se popišate od smijeha, jer smo htjeli da ovaj kanal bude naš i da samo snimamo Counter Strike, samo ja i on, a ovo ostalo da snimam ja sam, kako ja hoću. I samo smo vas to htjeli obavijestiti. Bacite like, subscribe, share i komentar. Vidimo se. Gledali ste Srpski Marinci.